Umenteri ki kampen roisor ubak senyo bhalang dhar minta kesni ula pelat patba ya arteli ki kali khatnyut jang ke Shillong Municipal Board. Yakini ki kali khatnyut latip kumka jatayu litter picking machine but truck mounted road sweeping machine. Kajing tmu jang kani kalong ban pinkhot ye kasor ha karukom kabakhot kabasuba. Gani gawai kum gadak kabangi kumuju ikan ni beros katu kumnungin maintain ye city la jong. Bahkan long greenery balong bakot baplea kamsida kamtam hagipor lek at kumbolong hi ngimpat don kum gini mesin handai katar ung songu penpau song kumen kamtam na kading jong aku minister urban ne ki paino so jong selong jong city barok kawai namar kar kumbolong montandu paula de bro ngikat bala kinong song gelai maintain ye kakot yang subah kawai kawai tenat ni kading urban ngai kublai kinong so jong ga sor selong barok kawai tinggi berkajing berkajingai lebanga program bau chief minister mai jeng ulangi baro hiba la dai gapor minuan rak no di mesin beper kenang ba kenang min lak cuban mintin ya kesor silong jongi kalau ke bakot kalau ke ceda namang sau thoi kumbujo ke habangi le chikidu gudu kesor yo i doni katukani gidu belum sikti ke bala pron kami ke mesin tinggi perkat nak dah kawai kejimut bagi officer jungai baru ando komisar sekretari direktor bagi CEO juga municipal ke engineer baru ke staff jungai ai kublai lang bapo di jong department lembaga di trace tom jongki kijing ai jimut jongki yang igom gomen ini mentah kesila la bonong de la job sebentar layak ban inaugurate ini ban play je gini road sweeper ya gini ka jadu liter kajitayu link filter litter picking machine kini mendakaya nasibet ngin demonstrate kum kadak ban peniu baik bah